seminari cultural Sia Kedua atas katanya kuliah negara kita. Kita sambut. Tatangnya ku mapindian na tapapungon tuano pandinya pata amar tangiyang mahita. Adi de pata aman amin na di banwa ginjang. Modo haruruan di saluhut silihon-lehon na ringgan luhot na solibasa na moliutus. Upasahat kami masyan na nilihok itu kami berian nami turun. Sa jalo bay gabi wab na khusus di jolong. Asubay jalo ramoti asa kuparasya kami berian non. Patipun kon hana jauh muli tonga-tonga ni huriam dohot di puri timion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti totim. Asalam kutanda kami kunang nisilehon-lehon bitu kami. Asalam kir-kir kami madok mau niani tungkau. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di padwa gincang sa ipinabadi ang nakuara sa Roma karajon sa saat malomo ni roham di manutongan suawon na di padwa gincang lihormat wahani sa darin hanguduan siya pari sa sama dosa namin songon panesa namin ilusa di longan na mardosa Tuhan unak kami tugihot tu pangujunan panua mahami siyan pangago.
pasu-pasu jala diraboti Tuhan di batama. Bisodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana bidaho. Didepak ko Tuhan di batama buhina tuho jala di pasorkon madamena tutotini.